нахи пахта ва маҳсулоти аз он тавлидшуда имрӯз дар бозорҳои ҷаҳонӣ талаботи зиёду арзиши баланд дорад. бо назар дошти ин, майдони кишти пахта сол то сол зиёд карда мешавад. бале ин ашёи хом дар дохили ҷумҳурӣ пурра коркард нашуда содир карда мешавад ки ин ҳолат ба нафъи иқтисоди кишвар нест. ин дар ҳолест ки рушди минбаъдаи пахтакорӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ҳиссаи арзанда мегузорад. ҳукумати кишвар дар ҳуҷҷатҳои стратегии солҳои охир қабул кардаи худ ба бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ афзалият дода ба ин мақсад тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ гардонида истодааст. бо истифода аз ашёи хоми фаровони маҳаллӣ ва мавҷуд будани дигар бартариҳо тараққӣ додани соҳаҳои насоҷиву дузандагӣ, яъне аз нахи пахта васеъ ба роҳ мондани истеҳсоли ришта, матоъҳои гуногун, либоси тайёр ва навъҳои гуногуни маҳсулоти дузандагӣ яке аз роҳҳои асосии таъмин намудани ин ҳадаф ба ҳисоб меравад. дар ҳолати дуруст ва оқилонаву самарабахш истифода бурдани ин ашёи хоми ватанӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзоиш ёфта, молҳои ба содирот нигаронидашуда дар дохили ҷумҳурӣ истеҳсол карда мешаванд. пахтаи дар дохили кишвар истеҳсол шуда ва пуррагӣ дар дохили кишвар кор кард ва маҳсулоти ниҳоӣ истеҳсол карда шуда, ба ин васила ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар кишвар зиёд карда шавад, мардум бо ҷои корӣ дар ин соҳа таъмин карда шаванд ва дар ин самт вазъи буҷети давлатӣ низ аз ин ҳисоб тақвият дода шавад. ҳамасола дар кишвар зиёда аз 300-350 ҳазор то 400 ҳазор тонна нахи пахта вобаста ба мавсим ҳамасола истеҳсол мешавад ки он асосан дар дохили кишвар коркард шуда ба ҳисоби миёна 100 то 130 ҳазор нахи пахта аз пахтаи истеҳсол шуда дар корхонаҳои коркарди пахта истеҳсол мешаванд. рушди саноати сабук аз ҷумла соҳаҳои бофандагиву дузандагӣ ва коркарди ниҳоии ашёи хом аз самтҳои афзалиятноку ояндадори иқтисоди миллӣ ба шумор рафта, ба роҳ мондани фаъолияти мунтазам дар ин самт имкон медиҳад ки молҳои истеҳсоли ватанӣ талаботи дохилиро қонеъ гардонида ба содирот низ равона карда шаванд. ҳамзамон рушди саноати сабук ба таъмин шудани талаботи аҳолӣ бо либосҳои хушсифат, фароҳам овардани даҳҳо ҳазор ҷойи кор ва афзоиши буҷети давлат мусоидат мекунад. саҳми саноати сабук дар семоҳаи якуми соли 2019 дар рушди маҷмӯи маҳсулоти саноати кишвар дар якҷоягӣ бо корхонаҳои пахтатозакунӣ 71% ташкил додааст. ҳукумати кишвар барои рушди ин соҳа тамоми тадбирҳои заруриро андешида, пешрафти истеҳсолоти саноатӣ, алалхусус соҳаи насоҷиро сол то сол рушд мебахшад. саноатикунонӣ бо суръати кишвар ки дар паёми навбатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ эълон гардид, аз тадбирҳои муҳиме маҳсуб меёбад ки барои беҳтар намудани вазъи рушди истеҳсолот ва такмили иқтидорҳои нави истеҳсолӣ нақши назаррас хоҳад гузошт. нахи пахта ки ашёи хоми стратегӣ барои рушди соҳаи саноати сабук ба ҳисоб меравад, ҷиҳати коркарди ниҳоии он бояд чораҳо андешида шаванд. зеро то имрӯз ин ашёи хоми ватанӣ ба таври комил коркард нашуда содир мегардид ки ин ҳолат яке аз омилҳои асосии воридоти либоси пасtsифат ба бозорҳои кишвар арзёбӣ мегардад. тибқи таҳлилҳо, агар дар соли 2014 ҳаҷми истеҳсоли ресмони пахтагин дар корхонаҳои ресмонбарорӣ 87 ҳазор тоннаро ташкил карда бошад, ин нишондиҳанда марҳила ба марҳила зиёд карда шуда дар соли 2018 ба 27 ҳазор тонна расонида шуд ки нисбат ба соли 2014 11 ҳазор тонна зиёд карда шуд. аз ҳаҷми умумии нахи пахтаи дар дохил истеҳсол шуда аз қаламрӯи ҷумҳурӣ мувофиқи натиҷаҳои соли 2018 зиёда аз 92 ҳазор тоннааш содирот карда шудааст, боқимонда дар дохил коркард шуда. чунои таҳлилон нишон медиҳанд, марҳила ба марҳила вобаста ба он ки дар дохил коркарди нахи пахта зиёд шуда истодааст, содироти нахи пахта низ коҳиш ёфта истодааст. агар дар соли 2015 ин нишондиҳанда ба 107 ҳазор тонна баробар бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2018 92 ҳазор тоннаро ташкил кардааст.
طبق معلومات امروز در جمهوری 121 کارخانه پخته‌تازه‌کنی، 24 کارخانه کارکردی نخی پخته و 18 کارخانه بافندگی موجود است. با اطلاع مسئولان ساحه امروز در کشور یک چند کارخانه‌های نساجی فعالیت دارند که قسم زیادی محصولات خود را صادرات می‌کنند و محصولات آنها از جهت صفت و نرخ در بازارهای جهان به رقابت تاب‌آور میباشند. مقصد از تأسیس چنین مجموعه‌های نساجی در برابر تامین نمودن ساکنان با جای‌های کار و افزایش دادن صادرات محصولات قابل رقابت، اینچنین هرچی کمتر کردن مال‌های هممانند وارداتی میباشد. کارخانه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان هست، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی نساجی میباشد که امروز مال‌های استحصال کرده کارخانه نساجی در دولت‌های یعنی که ترقی کرده ترکیه، روسیه و گرمانیا، قزاقستان و افغانستان یعنی که صادر کرده می شود. صادرات پخته در جمهوری تاجیکستان موافق استراتژی ملی رشد یعنی که در سال 2018 92.8 هزار تن یعنی که صادر کرده شد. تحلیل هایی که موافق معلومات های آماری که جمهوری تاجیکستان از جهت مال های صادر کننده حصه صادرات پخته زیاده از 17-18% رو تشکیل میکند که ما خودمان شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان یکی از مال‌های صادرات کننده این نرخ پخته میباشد. با اندیشه تحلیلگران اقتصادی در شرایط امروزه با در نظر داشت وضع مالیوی و اقتصادی و اهمیت استحصالات در تحکیم اقتصادیات ضرور شمرده می شود که در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه ها و معین نمودن سمت های افضلیتناک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیاء خام تا درجه محصولات نهایی برنامه های ساحوی باید تطبیق کرده شوند. در این زمینه یکی از تدبیرهای اولین درجه که به آن باید توجهی بیشتر روانه گردد، تقویت بخشیدن فعالیت کارخانه‌های صنعتی و با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن آنها می باشد. زیرا نارسایی متخصصان از مشکلات مهم ساحه صنعت به شمار می رود. البته در ساحه در برابر دستاوردهایی که امروز ما نائل گردیدیم، باز یک خطر کمبودی‌ها و ضرورت‌هایی هستند که ما با آن احتیاج داریم. در حالت حل کردن این مسئله‌ها من باوری دارم که کارکرد نرخ پخته تا به 30,000 تن رسانیده می شود. کمبودی یا که نارساگی کادرهای میانه و بلند اختصاص می باشد، چون که در یک مدت معین اکثر کادرها با سبب‌های گوناگون از کارخانه ها دور شدند و جهت جلب کردن آنها و بخصوص کادرهای جوان ضرور است که پیش از همه آنها را ما به خوابگاه تامین کنیم. مسئله دوم گران بودن ارزش نرخ برق می باشد. اگر در حالت 50% ارزان کردن نرخ نیروی برق، کارخانه‌های صنعتی امکانات ایلاوگی مبلغ‌های گردان را به استحصال روان نمودن را دارند و در این حالت حجم کارکرد نرخ پخته زیاد گردد، قابلیت صادراتی مملکت نیز بلند می‌گردد. در سه ماه یکم سال روان 5161.5 تن رشته پختگین استحصال کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 1240 تن زیاد بوده، سرعت افزایش 132% را تشکیل کرده است. در شرایط کنونی طلبات بازار استعمالی با محصولات کارخانه‌های صنعتی سبک زود عوض می شود. این گونه شرایط تقاضا می کند که کارخانه‌های ساحه در مدت کوتاه نامگوی محصولات نو را در استحصالات جاری نمایند. همچنین کارخانه‌ها را ضرور است محصولات را استحصال نمایند که در بازار استعمالی با مال وارداتی رقابت کرده توانند. محصولات هایی که از جمهوری تاجیکستان استحصال کرده می شود، صادر کرده می شود، باید در بازار جهانی رقابتناک باشد و سبب به رقابت تاب نآوردن مال هایی که در جمهوری تاجیکستان استحصال کرده می شود خود امان متخصصانی که هست، یعنی که مارکتینگی بازار را درست نآموختند. یعنی که از جهت مارکتینگ وقتی که
мол истеҳсол карда мешавад, дар бозор бояд маркетинг гузаронда шавад, дар бозор бояд муаррифӣ карда шавад, яъне ки ба талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд мувофиқ гардонда шавад, дар ҳолате ки хушсифат набошад, дар ҳолати арзиши муайян надошта бошад, дар ҳолате ки ҳамчун истеҳсолкунанда техника ва технологияи муосирро дар истеҳсоли ҳамон намуди маҳсулот яъне ки истифода набарад, дар бозори ҷаҳонӣ рақобат оварда наметавонад, харидори худро пайдо карда наметавонад. дар семоҳаи якуми соли равон корхонаҳои ресандагӣ 5161,5 тонна риштаи пахтагин, 1332,2000 метри мураббаъ матоъҳои пахтагин, аз ҳисоби корхонаву марказҳо 44,5000 метри мураббаъ матоъи адрас, 6,1000 метри мураббаъ матоъи атлас, 68805 дона либоси мактабӣ, 1692,3000 ҷуфт ҷуроб истеҳсол намуданд. аммо бо вуҷуди ин дар марказҳои савдо ва хизматрасонии ҷумҳурӣ назар ба ҷуроби истеҳсоли ватанӣ ҷуробҳои хориҷӣ бештар шуданд. новобаста ба ин тибқи маълумоти омории содироти маҳсулоти тайёри соҳа аз қабили нахи пахта, пасандози он, пӯсти коркардшуда, ришта ва матоъи пахтагин, қолин, ҷуроб ва маҳсулоти дузандагӣ ба хориҷи кишвар беш аз 44,4 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. طبق اطلاع مسئولان در کارخانه‌های ساحه استحصال محصولات عوض‌کننده واردات از جمله محصولات دوزندگی، جوراب، قالین، مبل، پخته‌های طبی و خلطه معین گردیده جهتی در عمل تطبیق نمودن آن تدبیرهای ضروری اندیشیده شده ایستاده است. همزمان جهتی رسیدن به هدفهای نهایی مسئولان ساحه را ضرور است که یکجا با دیگر مقامات متصدی برنامه‌های ساحوی کارکرد محصولات تیار از پخته را در کارخانه‌های عمل کننده و ساخته شونده با نظرداشت سیکل استحصالی، مکانیزم تامین با اشیاء خام و مسئله‌های اداره‌کنی صفت محصولات طرح‌ریزی نمایند. در دایره حجت‌های استراتژیک کشور، استراتژی رشد ملی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه میانمالتی رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2016 و 20 برنامه دولتی مساعدت با صادرات و واردات مسکونی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2016 و 20 که در این برنامه‌ها مرحله به مرحله در داخل کشور کارکرد کردن نرخ پخته تا محصولات نهایی پیش بینی شده است، راه اندازی می‌گردد و در این سمت در دایره نقشه چاره‌بینی این برنامه‌ها از جانب وزارت و اداره‌های داخلدار و مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی هم تدبیرهای انستیتویی و هم تدبیرهای اقتصادی و مالیوی اندیشیده شده ایستادند که البته امکانیت می‌دهد در آینده کارکرد نرخ پخته در داخل از این هم زیادتر تا محصولات نهایی برآمد مانده شده و این وسیله حجم استحصال محصولات صنعتی زیاد کرده شود. همزمان اهالی کشور با جای کاری در این ساحه مهم صنعتی کشور با جای کار تامین کرده شود. یکی از راه‌های مهم تامین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور استفاده از امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی ارزیابی می‌گردد. فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی در چند سال اخیر نشان داد که توجه سرمایه‌گذاران به آنها زیاد گردیده استحصال محصولات صنعتی افزایش می‌یابد. برای رشد باز هم بیشتر منطقه‌های آزاد اقتصادی جلب سرمایه‌گذاران و مهیا نمودن شرایط مساعد انفراساختاری امر ضروری است. جهت جلب سرمایه گذاری به این ساحه مهم صنعت کارکرد کشور، جهت جلب سرمایه گذاری به ساحه قدم ها گذاشته شده ایستادند که البته امکانیت می‌دهد باز از این هم بیشتر اقتدارها در داخل کشور به استفاده داده شوند. پرحقیقت پخته در داخل کشور استحصال شده در این ساحه کارکرد شده تا محصولات نهایی برآمده شود.
бо мақсади таъмин намудани иқтидорҳои истеҳсолии ватанӣ бо ашёи хом барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридоти вазкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 мавриди амал қарор дорад. ҳамзамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 ноябри соли 2016 ба тавсиб расид, ки мутобиқи он боҷи содиротӣ ба ивази андоз аз фурӯши нахи пахта ҷорӣ карда шуд. амали мазкур ба хотири рушди содирот, ҳавасмандгардонии истеҳсолоти ватанӣ ва дар заминаи он истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди истеъмолӣ равона гардида, ҳамчунин сарчашмаи иловагии воридоти андозҳо ба буҷети давлатӣ мебошад. бо андешидани чораҳои мушаххас ҷиҳати ҳарчи бештар дастрас будани ашёи хом, нахи пахта ба корхонаҳои ресандагӣ ва дар ин асос афзун намудани иқтидорҳои истеҳсолии мавҷуда ва иқтидорҳои содиротии маҳсулоти тайёри пахтагин ба хориҷи кишвар бояд тадбирҳо андешида шавад. тибқи дурнамо то соли 2025 дар мамлакат бояд коркарди пурраи нахи пахтаи дар кишвар истеҳсолшаванда ба роҳ монда шавад. яке аз роҳҳои зиёд намудани коркарди нахи пахта дар дохили кишвар дар шароити баъд аз фурӯш пардохт намудани маблағи нахи пахта мебошад. ин аз рӯи системаи шартномаи сетарафа хоҷагии деҳқонӣ, бонки кафил, албатта бонки давлатӣ ва корхонаҳои ресандагӣ. дар ҳамин система корхонаҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ нахи пахтаи худро ба корхонаи ресандагӣ медиҳанд ва дар асоси шартнома ва бонки давлатӣ бошад иҷроиши ҳамин шартномаро назорат карда пардохти маблағҳои нахи пахтаро баъд аз фурӯши маҳсулоти ресандагӣ ба гашти онро ба хоҷагии деҳқонӣ назорат ва таъмин менамояд. дар ин ҳолат корхонаҳои ресандагӣ имконият пайдо мекунанд ки бе маблағ, яъне соҳиби дастрасӣ дошта бошанд ба нахи пахтаро коркард мекунанд, истеҳсол мекунанд, матоъ менамоянд ё ки маҳсулоти дӯзандагӣ бурда мефурӯшанд дар муддати то 90 рӯз, аз 60 то 90 рӯз маблағи нахи пахтаро ба деҳқон бармегардонанд. ҳам деҳқон бурд мекунад аз як тараф, аз тарафи дигар ҳам корхонаи ресандагӣ соҳиби нахи пахта мешаванд ва истеҳсолотро пеш мебаранд. дар ин асос мо метавонем коркарди нахи пахтаро бениҳоят зиёд намоем. агар мо ҳамин механизмро ба роҳ монем, дар ин ҳолат онҳо дар аввал худашон захира карда мегиранд, муддати сол дигар кор мекунанд. нахи пахтаи боқимонда ки 80,000 тонн 70-80,000 тонн боқӣ мемонад, онҳоро бо нархҳои биржаи ҷаҳонӣ метавонем ба бозори озод пешниҳод намоем. аз рӯи маълумоти оморӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар семоҳаи якуми соли 2019 5 миллиарду 721 миллион сомонӣ, суръати афзоиш дар миқёси ҷумҳурӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 ба 115,9%, афзоиш дар семоҳаи якуми соли 2019 ба 792,9 миллион сомонӣ баробар шуд. ҳиссаи соҳаҳо дар таркиби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар семоҳаи якуми соли 2019: саноати маъдан 25,6%, электроэнергетика 31,3%, саноати хӯрокворӣ 19%, саноати сабук, корхонаҳои пахтатозакунӣ 7,1%, саноати масолиҳи сохтумон 8,7%, саноати мошинсозӣ 6,1%, саноати ангишт 0,7%, саноати табъу нашр 0,9% ва саноати нафт ва газ 0,5%-ро ташкил медиҳад. барои амалишавии ҳадафи чоруми миллӣ, саноати кунонии босуръати кишвар дар самти ҳавасманд намудани сармоягузорӣ ба соҳаҳои истеҳсолӣ барои баланд бардоштани қобилияти рақобатпазирии маҳсулот ва диверсификатсияи содирот бояд тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.